Lesonto lelo mfundisi udlala ukhuhla ugembe kuze kushaya u12 ebusuku silalthi noyena. Silanje uyena. Ushaye. Yabona singabheja nganqamuka ikeke uqashuka. Ngingakushaya uthandaza mina esontweni ngeke bro. Ngakushaya uthandaza cishe izinsimbi. Kushaya uthandaza. Ngeke mina ngibangela umsindo mina ngingalali. Ngenxa yakho ukhuluma into engenamsebenzi. Ngizokushayela lokho uzokushaya ngixisa. Ngizokushaya isonto lakho lithuthu engangeni bantu. Uyabona ke ziyakhala ke manje. Ziyakhala and ziyavakala. Uyabona ba udokotela njengoba usithi makubhejwa hayi singabheja bawo. Singabheja baba udokotela. Uqala udibana namagwala angayaziyo into ayiphetheyo. Andikhathaliseki noba kuthiwa okhwitsi bakho nohili bakho nondondosile bakho ubathembe ngeyiphi indlela baba udokotela. Singabheja uqala udibana namagwala angamaziyo uThixo. Uqhele ukudibana namagwala ahamba noThixo ongenamandla. Uqhele udibana namagwala ahamba noThixo hayi lo wadala amazulu nomhlaba nezinto zonke ekwezo zinto. Ndithi kuwe ngoku iza nokhwitsi bakho, iza nohili bakho, ushaye ke sibone. Khawushaye ke sibone baba udokotela. Tyhini ngubaba udokotela wayivela phi nalo caba uzenza mkhulu apha kangaka. Iza nokhwitsi bakho bawo. Ndithi kuwe uqhele ukudibana nosingabazalwane. Uqhele ukudibana nabantu abangekahambi kakuhle noThixo. Uqhele udibana nabantu abahamba noThixo powerless ongenamandla. Suphazama bawo. Ungakulinga uphazame. Lo sihamba naye uThixo ngumdala wezinsuku. Unyange lemihla. Yinzulu yesimanga. Yinzulu yefihlakalo. Ezalise umhlaba wonke. Ngumdali wamazulu nomhlaba. Nento zonke ezikwezo zinto. iBhayibhile ithi lelakhe ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo kwakunye nabahleli kulo. Wena lo nalo mandla ucinga afana bunawo. La amandla ucinga afana bunawo angabhanga nangoku. Uba ucinga afana bungamelana naye wena uThixo ongumdali wezulu. Ndithi kuwe iza nokhwitsi bakho uze nohili bakho ujonge uzawulunga na.